Morning. Kaunti ya Kirinyaga ikoretwo igomeirwo ni Ndugamano gatagati ka MCAs na gavana wa kaunti ino ani Mubi wa iguru. Umuthi mwaho wa MCAs kamitii ya mwanya igie COVID-19 yagirio kuona uria thibitari wa Kereguya wiharirie guoka ndi kuhitana na COVID-19 thutha wa arugamiriri ya thibitari ino kwaga kuonekana na kuhoria thimu. Kuigana na MCAs aya maugite kaunti ya Kirinyaga ndiharirie guoka ni guthaitira muingi wa kaunti ya Kirinyaga kumana na kunyitwo ni murimu wa COVID-19 makiuga ndeto iria ikoretwo ikiheanwo ni cia muhuhu tondu ithui twokandora mangihota gutuonia in charge wa thibitari ya Kereguya in charge manager wa thibitari ya Kereguya twakinya guku thibitari ciao ni cihorire tutiuka ni gatoka thimu ciao ni ihorire tutiuka ni gukatoka tuninite charge cia thimu ciao Leka go report ira kwa kwino ndurenda kumenyeka leka assembly kwina committee ta handle teno tu yabo mudi na committee ira ndio tukora kwa executive kana committee yothe lego ku report. Oho ni maugite miturire ya rigitani na aruti wira thibitari-ini itiganite uri hatikaini muingi ukiurio wimenyerere na kinyi kumana na kunyitwo ni murimu uyu. Na ngwenda kwira andu a Kirinyaga tafadhali murikari wothe wa Kirinyaga ikarai mukimenyagirira muno tondu uguo muraigwa gukirwo no tu mu confirm ati ni maheni tondu korwo ni uma ni tungiakora mundu uria ungia tuthiururukia atoni itanda icio magana meri tondu ithu ni turetikia ni maheni andu marero kwenda kumenya nginya rutia wira no mamenyagiriro atia guku tondu muro manyitire murimu wa guku tusoko tumenya rutia twaragia ndagitari nurses na arama ngi professional. Kiumia kimwe kihituku miario ta ino ni irigite kwario ni munini wa gavana wa kaunti ino Peter Dabiri akiuga kaunti ndiharirie kuigana ende icera-ini ria murugamiriri munene wa thibitari wa Kenyatta ndagitari Iverson Kimuri na nyititemi matiganite sekta-ini ya ugima wa mwiri maugire kaunti ino iri na makiria maitada magana meri. What we can say is that we are very encouraged. We are very impressed with the effort. We have now picked that everybody has taken COVID seriously. Kure na uteti ukoretwo ugithie na mbere gatigati ka gavana na munini wake na mirugamo ngurani ya atongoria yumanite na Ndugamano ino na thiini wa haro ya COVID-19 miario ya kana kaunti ino ni hariririe ikoretwo ikiheanwo kuringana na mwena uria mutongoria arugamite kiuteti riu gukigia na bata wa atongoria kwaga kuingiria uteti haro-ini ya COVID-19 na ithenya riu kuonania urumwe wa gutigirira muingi wa kaunti ino ni mugitire kuigana. Girifotera Kameme TV risorokani wa Jiro wa Foro.